Američki Haas u Zenici. Emotivna priča jednog biznismena koji je u Zenici radio i upamtio je po dobru, a potom odlučio da ju uzvrati ljubav i otkrine vrata biznisa. Direktor firme Teximp otvorio je Haasov izložbeni i edukativni prostor u srednjoj tehničkoj školi. Time se Zenica svrstala među vodeće gradove savremene industrijske edukacije u Bosni i Hercegovini. Generacije koje se sad školuju u ovom centru sutra će ravnopravno učestvovati u međunarodnoj podjeli rada. Osnivanje centra pomogli su američki Haas, vlada Švicarske i općina Zenica. Cilj je stalno unapređivati ovaj vid nastave i napraviti funkcionalnu spregu između školstva i privrede. Razvojni planovi obuhvataju proširenje na čitavu Bosnu i Hercegovinu, ali i na susjedne zemlje. Zenička CNC budućnost već je počela. Kako se odvija CNC proces? Krenimo redom. Kao uvijek prva je zamisao. Ona se digitalizira pomoću CAD/CAM računarskih programa, a potom pomoću G-kodova pretvara u jezik koji CNC mašina razumije. Komande se zatim unose u mašinu i uz odabir pravih alata i materijala čitav proces dobiva svoju konačnu formu. Profesor Nezim Grabovica domaći je motor pokretač CNC centra, a Franjo Šestak vodi njegov poslovni dio. Amar i Jasmin dinamični su članovi Haasove porodice. Vrijedno nastoje zagrabiti što više iz bogate Haasove riznice visokih tehnologija. U srednjoj tehničkoj školi u Zenici stvarno se dešifrira posebnim zeničkim kodom. To je vizura u kojoj problemi postaju šanse, a stečeno znanje vrijedi onoliko koliko i njegova primjena u praksi. Haasov će tim u narednim mjesecima imati što ponuditi mladom svijetu. Potražite ih i raspitajte se šta i kako rade. Možda će vam u odluci pomoći još jedna mala napomena. Haasovi kadrovi nikad ne čekaju posao.